kasih kafi Allah 17 Ramadan Luatan hijrah Nabi Perang Badar masanya Nayuh perang Yahudi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah Nabi nayuh pegendam tanda kasih kafi Allah 17 Ramadan Luatan hijrah Nabi perang Badar masanya Nayuh perang Yahudi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menggadang Nabi anjin Nabi dalih Nabi sujud patuhan nama kalamkan ilahi Allah Nabi lakebatuhan pemenang alam perang sabi najat Nabi najat neregam pedang sakti Allah Nabi nayuh pegendam tanda perang kasih kafi Allah 17 Ramadan Luatan hijrah Nabi perang Badar masanya Nayuh perang Yahudi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah Nabi maju dalam perang najah takuasi kafi Hamzah kanan kuat gerang sampai tanya dari Allah bedah Abi Zubaidah berkasih kona Nabi hati kuda pasak maju dalam perang sabi Allah Nabi nayuh pegendam tanda perang kasih kafi Allah 17 Ramadan Luatan hijrah Nabi perang Badar masanya Nayuh perang Yahudi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah Ali bin Abi Thalib akan kepalawan dengan bandingan Zulfaqar kebenari Allah Siga kesinta kafi dalam tanah jila bersihkan kafi ladang bangsa kalan Sayyidina Ali Allah Nabi nayuh pegendam tanda perang kasih kafi Allah 17 Ramadan Luatan hijrah Nabi perang Badar masanya Nayuh perang Yahudi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah kafi kaji menghimpun kaji kemuji kepung Nabi Allah nasib di Abu Lahab musuh orang Islam
juga Ramadan dua hijrah Nabi Rang dan masanya Dayung Nabi Yahudi Allah kafir kaji berhimpun kaji gelap kepang Nabi Allah kafir kaji berhimpun kaji gelap kepang Nabi Allah kafir kaji berjadab Nabi hajat Nabi Nabi sejabah Tuhan mengkalamkan ilahi Allah Nabi lakabah Tuhan memenang dalam perang sabi dan Nabi berjenjang tergam pada sakti Allah Nabi menyukai gendang dan tabrak si kafir Allah juga Ramadan dua hijrah Nabi Rang dan masanya Dayung Nabi Yahudi Allah kafir kaji berhimpun haji kepang